Nyonya aku suka jagung ya, cuman direbus. Kita nyuci biasa aja teman-teman, ini jagung organik punya. Nggak bersih yuk, ini yuk itu, alah biasa aja. Nyonya aku juga kayak gini nyucinya. Ini dibuangin kulitnya, harus dibuangin. Tambahin air. Bismillah ya Allah. Mbak.太太，太太买一米这个多少钱？太太？那个全部哈，全部是的，有个不漂亮的，全部卖给我120块。这个全部120。Ini jagungnya 120 NT teman-teman, 60.000 rupiah. Ono berapa biji? 2 gam 4 ma 6 ju 8 9 4 mo 6 pitu 8 songo. Cukup太太 9 biji. Tapi 小小的这个代表好. Nah, saya juga dibeliin terong ya teman-teman. Jadi nyonya aku tuh ketika ke pasar ngelihat terong yang saya suka, terong hijau teman-teman. Saya tuh suka tekstur terong hijau, rasanya saya juga suka, warnanya saya juga suka. Daripada terong ungu. Kalau terong ungu itu menurut saya cepat blonyok. Tapi saya juga suka teman-teman. Tapi saya condong ke sini, ibaratnya 100% ya. Ke sini saya lebih ke 70%, ke terong ungu 30%. Tapi bukan berarti saya tidak menyukainya, bukan. Terus ini juga ada kacang panjang tak iya. Nah, kemarin kan cerita nih, saya ke warung Indonesia nih Mbak Susi. Di sana itu ada urap teman-teman, urap kacang panjang. Nah, nyonya aku ngeliatin dong, masak sendiri lo bisa, kenapa beli? Nah, dibelikanlah kacang panjang. Tak iya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dapat majikan baik itu sebuah anugerah ya teman-teman. Alhamdulillah. Kerja ikut orang itu nggak ada namanya yang 100% enak, itu tidak ada. Pasti ada positif dan negatifnya. Tapi saya merasa di sini tuh saya banyak positifnya. Nyonya saya itu banyak positif walaupun kadang huru-hara. Tapi saya sudah mengenal, memahami seperti itulah intinya lah. Alhamdulillah. 太太，这个2包给我多少？太太？100块哦，好便宜啊！这个好贵，如果买我买好贵。这个很好哎，有几台的，1、2、3、4、5、6、7，几个50块的这样，真的比较健康吗？对呀，没有农药不会生病。这样50块、50块、100块。那这个长豆多少钱？长豆40块哦，比较贵，对不对？但是好吃。对呀，它现在拔掉2把下来。哦，但是比较甜的，对不对？不是每个地方都我买那个，我买长豆那个时候不甜。南部的这么长，这么大，好大，一大包100块都好大。这个自己种的哈，自己种代表好，农药不多，比较健康。不要随便买菜。那个嫩的时候可以装太太。这个塑胶啊，嫩一下再装。花生一般人都喜欢。哦，但是为什么以前姐姐说吃花生也不好？什么都不好。什么都不好，这个不可以，那个不可以，这个不好，那个不好，不好。Yuk, kamu tuh jadi manusia itu harus tahu rasa syukur yuk. Kamu tuh dapat majikan baik loh yuk. Harusnya kamu itu bersyukur loh. Jangan salah teman-teman. Saya tuh afirmasi setiap pagi itu dengan rasa syukur yang teramat sangat. 1 Al-Fatihah setiap hari untuk nyonya, yaitu untuk melunakkan hati nyonya. Jadi saya itu adalah manusia yang teramat sangat bersyukur. Tapi kita itu punya batasan-batasan teman-teman. Kita itu jadi manusia itu jangan ada kalanya itu kan emosi jiwa gitu, kita juga harus gimana kita harus membela diri kita sendiri, seperti itulah teman-teman. Jangan mau diinjak-injak seperti itulah.
ada kalanya kita harus fighting dengan sebuah kebenaran. Jadi zaman dahulu kala tak cerita nih teman-teman, saya punya majikan itu Korea sama Taiwan. Jadi saya itu kalau salah apa dimarahin itu cuman how, iya baik, maaf tuh puji kayak gitu. Saya diajarin sama majikan saya, ya yuk kamu tidak boleh seperti itu. Nanti kalau kamu mendapatkan majikan lain lagi, kamu harus menjelaskan. Kamu harus fighting sama kamu punya pendapat, kamu punya kebenaran seperti itu. Pendirian kamu harus fighting, jangan cuma nangis, tidak seperti itu. Nah, kita kerja itu ada undang-undangnya teman-teman. Kan dulu itu pernah heboh gara-gara saya di Taichung kerja kok tidak ini tidak itu, kok pilih-pilih seperti itu. Nah, kita juga harus fighting teman-teman. Jangan yang nurut, nangis seperti itu, tidak teman-teman. Jadi kita sebagai manusia itu jangan seperti yang kayak ada di drama-drama Indosiar, nungas nangis, giliran tamat baru bahagia. Itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai manusia harus fighting, sebagai manusia, sebagai perempuan harus kuat. Seperti siapa? Seperti Inara Rusli. Jadi ya jangan mau diinjak-injak seperti itu. Apa mau ngomong apa ya Allah, mohon maaf saya tidak tahu. Hari ini nggak tahu kenapa saya berbahagia sekali, tidak tahu kenapa. Mungkin karena hormon yang ada di otak saya ini sedang berbahagia seperti itu. 中午要不要吃鱼？我下去郑太太吃虾酱。虾酱配小鱼干。没有呀，要青菜呀。孙子这个烂掉不吃的嘞。孙子沙拉这个切一切吃一个 OK 哦。我等一下修也可惜哦，修要丢掉。哦，如果孙子沙拉这个不用我太太吃啊。孙子沙拉。这个孙子汤也还有了，煮也简单，热量也少。下去蒸，不要炸，这样清干。Nah, ini nyonya aku mau makan mangga ya. Ini saya mau motong mangga tak iya. Jadi ya beli mangga segitu banyaknya. Nyonya aku juga takut makan ya, gula darah teman-teman. Jadi pasien diabetes itu makan mangga itu enggak boleh separuh wes. Jadi kalau misalkan kita motong mangga itu ya, satu mangga, nyonya aku paling motong makan satu iris kayak gitu nanti saya. Jadi saya motongnya satu cukup. Kecuali kalau anak cucunya pulang ya, jadi motong sekalian. Ini sebenarnya mangganya kecil-kecil teman-teman. Cilik-cilik sak mendil-mendil. 这个卖芒果这个还有啊太太。这个卖芒果还有啊，太太？还有吗？如果卖一箱还有没有？他卖一下下而已啊。100块算好便宜，好多，便宜，好吃。大家说好吃，他说也好吃。Nah, kita motong mangga tuh seperti ini ya teman-teman. 要买一箱，他说这样有没有？我不晓得了，你们一下。也分享啊，分享。Nah, seperti ini ya. Ini mangga makan dengan dipeliek-peliek. 这个一米要多久？8分钟够不够？那个不够。不够。这个比冰淇淋好一点，它的甜是真正天然的甜，seperti ini ya. Woman iren ipan dah dah. 不要，有一点点热。enak banget ya. 这个是好香的，真正有芒果的味道啊，太好吃。那个
哦。芒果比较好吃，比荔枝好吃点点，是不是？嗯，龟烂掉也没有用啊。7岁啊，太太，87岁，87岁，他的爸爸也差不多87岁，爸爸妈妈都87岁，差不多87岁，太太对他们那么好，真的很好的朋友，好妈妈。好阿妈，对对，好老婆，好女儿，真好的女人。看掉也没有拿，没有看到在哪里？没有看到，没有看到。还很多，要不要大一点？给杨奇弄，啊？出家没有关系，人呢没有关系。这个来，我们没有大塑胶，这个好不好？哇，太多了。哎，太多了。拿塑胶的啦，看看有没有塑胶。塑胶也可以，这个又带一点塑胶，比较轻，要吗？这个也可以，刚刚好，也比较轻，不会那么辛苦。我怕杨姐弄破。哎，他是很丑陋，对啊，做事情呢，丑陋。什么都pring pring tang prang kata prang tom prong。应该太太让他椰子放里面，他会知道哦，这个东西是像是什么东西哦，他放柠檬的椰子这样的意思了，太太。让他放里面没有关系，放上面也没有关系啊。放里面比较好看。吃这个不会死掉，太太。柠檬的椰子有机，黑你太太都没有喷农药。对，这个是酸很好的柠檬椰子。好了。Nah, ini dibagi ya yang Jinong. Tadi打电话给他。对呀，350块而已，对不对？350块而已，200跟150，350块而已，一大堆了，大家可以吃。工钱呢？啊？人家煮都不要工钱。不用，我不用。不要瓦斯钱吗？不用。哦，我要是煮不煮也无所谓，煮这个也很快。啊，那个放一个小盘子可以吃。对呀，这个放小盘子我们吃。啊，等一下可以吃，太太可以吃。这个配饭很那个了，下饭了。对呀。这样包馅木 OK。这个如果卖在外面，有可能300块都买得到了。买不到。200块了，200块。买不到。200、100，我们如果做生意都赚一堆钱的，对太太。买菜那个一定有赚钱了，做生意、便当、自助餐那个一定有赚钱了。煮的最辛苦啊！做生意哈，就是煮的最辛苦。辛苦没有关系，如果有人买没有关系。我们煮那么辛苦，没有人买，不好吃，哇，好可怜，一定心好痛，对不对？花生有甜。有甜，本来我说有甜。太太吃多一点，太太。吃什么？芒果。不要。我们一人一半啦。不要。很好吃，真正有芒果的香味，真的好便宜。如果有我还有一箱，太太。这个东方一泰也不要卖这个芒果，太太。没有人要。没有，他不知道，我也没有拿去那边。那为什么太太没有帮忙做生意？太太常常帮忙做生意啊，帮一个忙人家。我不要吃，怕过敏啊。Oh, nah, nyonya aku nggak mau ya teman-teman karena manis. Jadi satu buah mangga itu paling makan itu cuma 1-2 potong.
Enak banget. Seperti ini ya. Lah ya punya tatin hoa yang jinong ya. 不用，不要大电话，那为什么？他礼拜天要做礼拜啊， Oh. 他又没有去学校。 Nah ini jagungnya matang ya. Kukus itu nggak kena air ya matang. Tapi tak walik dulu. Ntar lagi matang ini. Nah, daripada banyak tempat ya langsung tak garemin aja. Nyonya aku suka yang asin. Sebenarnya digaremin di luar nggak apa-apa teman-teman, nggak usah pakai api. Ini tuh untuk menghemat waktu, tempat, biaya, keadaan dan kondisi. Nyonya aku suka makan jagung ya. Ini adalah karbo yang karbo kompleks ya. Kalau nasi itu karbo simplek teman-teman. Cepat diserap oleh tubuh menjadi gula. Seperti itu. Kita atur. Nah, jiro lupat monem tulungo 9. Solo dada. Ini solo. Nah, hemat lampu ya. Setelah masak sambal teri kacang, hujan itu deres banget teman-teman. Tadi karyawan salon kesini ya, pas waktu hujannya nggak begitu deres. Jadi saya nggak keluar teman-teman. Ini mau saya masukin ke sini ya, karena ketampu teman-teman. Tampu itu kena air hujan. Supaya aman ya. Oh masya Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah ini udah agak reda ya teman-teman. Tadi deres buang. Jadi lap-lap kocok itu kayak percuma ya teman-teman. Oh. Masuk airnya. Oh. Kita tutup aja lah. Airnya masuk ya. Nah redanya pelan-pelan. Oh sepatu. Nah, jadi ini tipe hujan yang ngeprank ya, kayak 15 menit deres. Habis itu nanti reda, habis itu pelan, hujan lagi kayak gitu. Ini sepatuku kemarin juga kehujanan. Terus tak jemur, sekarang kehujanan lagi. Sebenarnya aku mau ke Mbak Susi ya, tapi ya apa udan. Nyonya aku kamar mandi jam 1. Nah nyonya aku kalau ada di rumah itu jam segini aku dikon mangan teman-teman. Cepetan yuk makan, cepetan makan kayak gitu. Aku mau makan lah. Tambahin minyak. Masih ono telur. Nah kita ublek-ublek ya. Ini mau tak orek-orek gitu teman-teman. Tak arek-arek. Telur orek-arek. 来，我擦一擦，那个用那个药我擦，我的好笑sih. Saya masukin oseng saya ya teman-teman, sayur siso-siso kayak gitu. Yang penting pedes kalau saya teman-teman. Asi enyonya aku dikasih segini ya untuk makan siang. Nah kalau hamil sewan, 我炒辣。那个太太要给我，太太给我。
Oh, kok. Nah, kok tengi sawat seimi ya. Ya. Rebung tak ye. Kita ora arek. Segini dagingnya banyak banget, teman-teman. Ini ada mengandung kencur. Sambal gitu, ada daun jeruk, laos. Di ora arek gini. Mantap sih. Nah, saya lagi suka-sukanya sama kencur ya. Aku tambahin kencur. Lain-lain ya, ini kecap asin enak ya. Nah, ini bukan yang 100% asin ya, ada manis dan asin. Terus mengandung micin, jadi nggak usah tambahin micin. Ini mantap sih ya. Aku nggak bisa makan panas ya, jadi harus tak matiin. Tinggal diulet-ulet. Nyonyaku di rumah itu enak kalau pas musim panas, AC full nyala terus. Kalau nyonya nggak ada di rumah, saya tidak akan menyalakan AC, teman-teman. Karena itu tidak boleh dilakukan. Boros. Pedas sih, Masya Allah. Pedasnya dapat banget ya. Ini kecapnya tuh enak banget. Kecap kedelai hitam, ada manis dan asin. Kencornya mantap jiwa. Luwe ya, mangan apa enak. 我要吃饭呆呆，我要吃这个了。这个是大黄瓜，这小黄瓜。小黄瓜。这个小黄瓜那么大。还有没有很多啊？还有。Makan di wajan-wajan. Nah, alhamdulillah ya Allah. Dedaunan ini bersama daun-daun kelemot. Terang lagi ya, hujan lagi, terang lagi. Saya mau makan, teman-teman, alhamdulillah. Saya tuh kemarin itu mau lalap timun ini ya, tapi kelupaan. Nyonya aku beli timun banyak banget ya. Timun gede, timun kecil. Jadi alhamdulillah banget dibeliin nyonya ini. Jadi mau tak makan sama nasi goreng. Nasi goreng apa ini namanya ya? Nasi goreng maut tak iya. Nah, ini kamera Samsung S22 Ultra, wajahku sak lapangan, teman-teman. Sora popo. Ora usah gonta-ganti HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi amunisi hari ini tuh seperti ini, teman-teman. Kita dapat serat dari timun, ada nasi goreng dengan 2 telur sama ono mangga dari nyonya. Cita-cita masih sama, menjadi seorang yang tirus dan pipinya tirus kayak gitulah, jangan tembem-tembem. Amin ya Allah. Bismillah. Nasi goreng daun jeruk juga enak. Ini aku punya sambal teri kacang, tapi yang lama punya ya. Nah, ini wis berapa hari ya? 4 harian kalau nggak salah, 5 hari mungkin. Tapi dia nggak layu sama sekali, nggak melempem sama sekali. Saya tidak masukin kulkas ya, yang penting saya wrapping kayak gitu. Masuk kulkas juga aman, nggak masuk kulkas juga aman. Tetap crunchy.
Daun jeruk sak kebon. Dia ini agak layu teman-teman, di kulkas lama banget pisan. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Manis, crunchy, kandungan airnya banyak. Enak banget ya Allah. Manis, ada gurih, ada pedas. Pedasnya sebenarnya membuat ngueh-ngueh, tapi masih di tahap sopan santun dan tata krama. Wanginya telur. Ini mengandung micin, mengandung roiko, dan mengandung kecap asin. Wah, hujan lagi, terang lagi, hujan lagi gitu. Apakah suara air hujan di luar terdengar? Yaitu hujannya deres lagi. Ini rebung salad enak teman-teman, manis. Nggak ada pahit sama sekali, rasa rebungnya enak banget. Tuh dia manis, kandungan airnya banyak.
Ini aku akan makan pelan-pelan ya. Nah, kita lanjut ke mangga. Mangga tak iya. Ini mangga 1 kardus 400 NT, murah banget. Tapi rasanya enak. Aku suka dia tuh ada rasa asam, ada rasa manis, tuh wangi. Enak banget menurutku. Anak nyonya aku telepon. Udah makan belum? Sudah. Enak. Ini cara motong mangga kalau kita males ya. Cuma dipeliek-peliek seperti ini. Enak. Yang suka mangga di sini tuh saya sama Pak Pendeta. Nyonya ndak boleh makan terlalu banyak. Ada gula darah. Menantu laki-lakinya juga ada diabetes yang nggak boleh makan banyak-banyak. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah ya Allah. Saya itu kalau misalkan belum makan apapun sama sekali itu kan diukur gula darah ya. Nyonyaku tuh normal belum makan sama sekali itu di 200 gula darah ya. Kalau saya belum makan sama sekali itu di 87 sampai 90 di angka seperti itu. Jadi termasuknya normal. Oh. Hujannya deres lagi. Alhamdulillah ya Allah.